Tuko na principal wa hii shule, wapi mkono ya principal? Asante. Tuko na board ya management ya hii shule, wapi board? Bas. Sasa watu wa Njoro, si tuende kidogo alafu turudi ama? Ati? Mnataka tulale huku kwenu? Tutalala kwa nani? Hapana, naona mama fulani pale anasema ati tulale kwake, na sasa hiyo maswali itakuwa mingi sana, sitaki kujibu maswali mingi. Lakini nitaenda nitarudi, si namna hiyo. Na sisi wote tumefurahi, watu wa Njoro mmetukaribisha nyumbani, tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu, Mwathani amurathime, mubarikiwe sana na tunawapenda. Thank you very much, God bless you.